Good morning, good morning, good morning. Yes. Sa Yes. kabada. Aloha, aloha, aloha. Happy Friday! Happy Friday. Yes. Aloha. Yes. Start the day with a smile. Well, good Wow. morning, Yes. and good afternoon, good evening, and good morning again. Yes. One. Amo kag damag kay mananood ay awan ni Lisen. Madamati kastanat lisensyana. Wow. Yes, medyo Schedule kuwalan. na apo ti panangilakad ng Jelly Sansyana tatangal daw apo. Yes. So, nga maladaw lang ba si Mala apo? daw Medyo lang isuna. maladaw. Ayan, ti first honor tayo tataka ni Kapisim. Oh, Yes. kapuso ti pisik. Ayan. Hello, Atita Amelia Aurelio Capus and also to Kuya Dante Kagiwa. Yes, to Yan. Madam Imelda Aurelio. And of course, sa mga cousin Mildred Macaburas. Hello, aling Janice Baby. Hi, baby. And of Wow, course, sa ang- Madam Jessa Bancod Castillo. Ang aga Happy yan, ah. Friday. Kari Mix Wala. Band. Ang Yes. agang baby. Yes. Ang Hello, kuya babe. kayon, kuna ni Ate Flor Delisa Pasco Baisa. Yes. Yes. Ay, ngayam, when gayam, happy 10 months anak ko, Jana Sandria. Happy 10 months anak ko. Yes. Anak da. Anak tayo. Ayan, of Yes. course, so Madam, ano natin? Mami Lloyda Sosa. Yes. Yes, and also to Ate Nancy And of course, to Mangoba. Madam, happy watching Leia Dapi. And of course, happy watching Ate Jersey Valencia. Hello, Ate. Kamusta? And to Madam And happy Reyes. watching to Yes. Jomer Guillermo. Yes, and to Tita Imelda Aurelio. Yeah. Tol, Yalisonyo. Bilis tuyuan. Oh. Alam, bayag-bayag, Tita. Madyak na kinay, nagtagaling din ako doon sa Matakel. Yes, of course, from Kuya Harold Sugitan. Hello, mga idol. Naimbag na bigat yung amin. Tita, God bless us all. And of course, so Madam Rhea Silvia Martin Nagkawili. Good morning, Karimix. Ayan, good Yes. morning to Madam. Yan, dapat kitbili ni Madam Bishop Florentino. Anak ko Ikay na. kano alante And of merienda course, to tayo. Madam Lily. Carlo. Happy watching mga madam. Gagandaw asin dyan merienda tayon. Apo nagsapa nga merienda na po. And of course, so Rubio Simana Ruben. Hello, happy watching dito ka mga. And of course, so Uncle Ronald Bulong. Na imbaga bigat Karimix. Ayan, kasama Yes. kita, Uncle. Yan. Yan, and also to Ate Lily D. Hello, Ate Lily D. Kamusta? Ay, when gayam. Ate Joy sa Pagala. Ana. Thank you, di pa surprise mo ha. Nakikuta Wow. tatay bigat. Thank you. I love you. Ano, ipasok. Basta- I-share mo lang tamo to na. Diyan mo pa, diyan pa yung nakita Wow. ko yung chat na lang. Oh. Yes. Wow, sana all. Halimat man dahil kalala. Haan ko mo, aman promise in chat na lang kanya. Ni Ate Joyce. Joy. Yes, of course. Joy. Hello, hello Wala to... ka maniraman. Ay, ala, go. Ano best? So, go. Go, kaya mo yan. Kuya Cleo Guzman. Hello, Karimix. Good morning. Johnny Pasqua, happy watching. And of course, to Pasko Bunso Tugas. Hello, happy watching dito. Saudi. Wow. Ay, best JR Dagimol. Tay order ko ton Sunday one. Hindi mo lipat. Nagpauraga. Karni baboy. Oo. Nabasak. And of course, so Harold Sugitan dito Taiwan. Hello, happy watching. Hello mga idol na imbag nga. Bigat yung amin dito. God bless you. God bless us all. Wala ni Ika. Tita Imelda. Anak merienda yun. Madimi pa yung amo tita. One. Surprise. Baka siguro, Tita Ketwa. Ano? Pisokol kasi nung ina. Hi, Mitzi Leia Rafael. Happy watching. And of course, to Sir, Sir Ma'am. Jersey Lopez Valencia. Ayan, thank you, kapare ko, Madamat Daldalos. Yes, Ayan. happy watching also to J.R. Dagimol. Jovelyn Garcia. And of course, so Madam Sheila Fermin Kumahing. Ni Florence Tugawin. Happy watching also. And of course, to Sir Johnny Pasqua. Hello, na imbaga bigat yung Hello Karimix. guys, Rosemary Gubien. Yes, hello to Ate Florence Zawalin to Gowen. Good morning, mga Karimix. And of course, from Madam Max Shane Lee. Good morning, Ate Victoria Dumanico San Andres. Happy watching. Yes, and manipot by kiniroan Taroma. Good morning, Remix Band. Happy Friday para kasmante
kasano timang lipat. Ti arak. Laan, kasano timang lipat, aginom ka ti arak. Yes, talaga. Joke po. Hello, Tita Zenny Basyon. Kabuking karak ni bakit ko pinanawan. Naku, ninulito. Timsong ninulito kini. Sir Ray. And of course, so, Neriana Jane Pot Medrano, Sir Red Calderon. Ayan. Hello, Lolo Victor. Siyak no kwataya po ko ni Nanang Bioli Medrano kano. Yes, and also to... Dita ba kayo PF siguro na ito? Dita ba kayo PF? Ah, siguro. Yes, kung Pero natin... si mga po. BNB Lobe. Pa-shoutout po, Badok Market Toda. Kuna. Wow, Hello okay. po, Happy dyan. watching. Ala kablaawan tayo mga arda kita tricyclean dita Bado, dita yung tityandaan. Yes, damdama ko ni Tita Amelia, apay awang kano ni Lisel. Tita na pa nagpalisensya. Napan, Schedule na tatangan. napan na inabugad one telesensya. Wali na bagad na. Napukaw na Napukaw natin na. Kailangan si Kenneth Lorifel Espejo. Ma-request man tayo agura yung biyak ko. Wow. Wow. One biyag ko, aguray kapay lang. Hagun. And of course, happy watching Agurayak to biyak. Auntie Tita Lita Alcoy and there in Singapore. Nakita Singapore na yan. Solid Singapore. Solid Hong Kong. Sulit. Yeah, solid, Ang solid. tagtangkit na sulit. Solid na solid yan. Oh, di ba, Solid Victor? Hawaiian yun. Kasalagrarap. Yeah. Yeah. And of course, to Clay Guzman. Hello, Karimix. Good morning. Yes. Good morning to sir. Yes, kunapay ni Tita Sunny Passion. Good morning mga idol Karimix Band. Good morning to Tita and also to ang Tito Rodolito Cleti Salvador. Hello. Oh. And of course, to Pasko Bunso Tuga sa request ng anong manati Desert Moon. Yes, happy watching to Rosemary Guillermo. God bless. Kuna na po. Hello. Ito Madam Rosemary Obien. Hello guys. Hello to Madam. Yes, pa-shoutout daw to J. Duanga sister na ni Malu and Luby. Kuna ni Tita Rosemary Ovien. Yes, happy watching also to Andy Longboy. Aure, ano na to? And of course to Andy Longboy Asuncion. wow. Yes, happy watching. And to Mac Shane Lee. Good morning Ate Victoria Domanico San Andres. Happy watching. Yes, of course, Yes, and shout out Yes, also to yes. Team Bad Bean Calapatista. Good luck sa last lap pan race Calapatids. Kuna ni BNB Low. And of course to Madam Margie Aldezen. Good morning Remix. Kasamat ka ka Madam. And of course to Just Chris. and to Sir, Joshel. Sir Roger Pagaragan. Hello, happy watching, sir. And of course to Basilio Quevedo Balinong. Basilio. Ay, Basilio. Yes, and happy birthday also to Jaylin Ashel Valdez. Happy 15th birthday, baby. Yes, and of course to VNB Law. Pa-shoutout Badok Market. Ay, nabasa na tayo. Yes, nabasa ko. And kuna ni Jay Pagtulingan, pa-shoutout man idol kin bordado nga pinagpulutan na kami bisukol nga nag-imas. Juan, deta nag-imas. Grabe, Yes, happy promise. watching to Lita Malabet Kakakin. Aloha, watching from Honolulu, Hawaii. And of course to kung napay dito ni Nerian Jen Pot Medrano sa Calderon. Well, Lolo Jayano kwa makayep-yep. Hapon Lolo talaga. Ayan, Lolo oo. Victor! Kung makalolo-lolo. Wakas. Rosemary Guillermo, happy watching. Pa-shoutout naman po to my loving sisters, Malu and Luby. Ayan, Apa 1S na, sisters Ayan. kuma. Kuna ni Tita Zenny Passion. Good morning, ading ko Imelda Aurelio and Amelia Aurelio Capos. Happy watching. Request ko mante 7 inches. Manipot pa kini Wow. George Aldeza. Wala. One, 7 inches. Di yung kaya di King's Court. Awat na sekretariat. Awat na sekretarium. Awat na sekretarium. Yes. Okay, dating araw na puti muna nga kami pa kay kadagay aming nga nga bata. May sama na po nga Christian song.
and good morning Remix Band ko na ni Tita Marilo Ovien. And guys, pa-shout out to Cheryl Guillermo watching from Hawaii ko na ni Yeah. Jomar Guillermo. Nagmaya gabay pa yatin ni Lapit na si Pedal ni Juan. Napukaw nga rod na kayo. Oo. Amo pagkatangan mi. Kalog ti Pepsi. Happy watching to Sir Freddy Boss. Ay, kalog ti Mang Tu. Walang Tomas. Patay pagtubong ti mga Burias. Dari sa Burias. Okay, na tingaro na po. Timo na po nga so natin kami pa ay Power of Your Love. Alideta. Banana Q. Let my heart be changed with you, flowing from the grave.
happy watching to JM Fernandez. Yes, and also to sis Lori Fel Alunday, hello. And to my mother, Levi Castillo, happy watching. Wow. And of course, to Madam Lita Asuncion, yes, Lord, amen. And of course, to Junior Guillermo, hello kasi na, ano na ito eh? Remalin. Yeah, Remalin. Raruga. Nagrigat, nagbasa, baliktad sika. And of course, from Tita Flor Arzino, good morning everyone and everything. Nalagawa ako, napanak nagpekpekkel ti upang dumalaga itay. Awan dito talaga. And of course, so Madam Joanne Hilario Passion. Good morning, guys. And to Hero Bartolome, hello. Dapat nagpikkel ni Sir Flor. Well, kay dumalaga ka nung nga upa. Pimikkel, pailagin mo na sa Tito, parchumon, tatinulaan tayo. Okay, mangipay kami mapayapo ti sa Balipay nga Sonata. Sonata bilang para ka nagiti. So amin namin nga viewers na ito. Yes, thank you so much. Yes, for request man please, laglagi pe mawan nakurang from Johnny Pasqua. Yes, Wow. sir. Apa, anak nagkurangam, sir. Bahala ka na kurang. Ayan na ito karoon na nagsala tayo wala na po karuba! Here's what she said to me. Yes, Será, advance happy birthday to whatever will be the future that ours to see. Yes, será. happy watching, Madam Joaquina Gaya. And advance happy birthday, Ate Since Maribel. I am just a boy at this school, I asked my teacher, should I paint pictures? Should I sing songs? This what her wise replied. Yes, será, whatever will be. The futures that ours to see. Yes, será. When I grew up and I fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Guess what my sweetheart said? Que será, whatever will be. The future's not ours to see. Que será. Que será, whatever will be. The future's not ours to see. Que será. Sige! Manso Victor! Alam dito sa alay mo kadwa. Around the world, I search for you. I travel on when I was gone to hear with his voice. Yes, happy I watching. knew somewhere, sometimes, somehow, you look at me and I would see this smile you're smiling now. In my building,
smile, you're smiling now. It might have been a country down, or in New York and Paris, or even London town. Where will I go all around the world? But I have found my world in you. Yes, happy watching at the Rosemary Guillermo. Manso Toothpick. Please, ito naman. Yahoo! Around the world, I search for you. I travel on when I was gone to keep her in this boat. I do somewhere, sometime, somehow. You look at me and I won't see the smile you're smiling now. It might have been a country down, or in New York and Paris, or even London town. Where will I go all around the world? For I have found a world in you. Yes, happy watching. Ako Kapitana. You sweetheart, I'm in love with you. Let me hear you whisper that you love me too. Get the love light glowing in your eyes so true. Let me call you sweetheart, I'm in love with you. Let me call you sweetheart, I'm in love with you. Let me hear you whisper that you love me too. With the light glowing in your eyes so true. Let me call you sweetheart, I'm in love with you. Yes, happy watching to Henry Gaguanina. Yes, hello uncle. And also to Tito Flor Orsino. Of course, happy watching Christian James Villanueva Lizette. Let me call you sweetheart, I'm in love with you. Let me hear you whisper that you love me too. With the light glowing in your eyes so true.
comment mo, di prinsesa mi. Okay, may sabay! Dati sa panulog na naglasad na isip mo, nananalo kami, kasat sa bunday lugaryo, nakampay lang at nag-aaway, di sa irwelyo. Nananalo mo man, tiagayan, perperche, di tiyempo, kenora, tago ko maibig, hinanong ko maniyak na sayat, nanong ko mano pinayat, karinagos ka kumangidalawan. Si Victor! Mauray, puspusi-pusi, tuy lubong, balbalik na din. Di man tupunain, naing nakipag-embem, kaya pagkasanga pulo, pagkasanga ributoy natin. Mauray, ang kakamapa, ay patuyan o ating akarta. Di man tupunain, naing nagsubalikan, ay ada yung maarapaang, paamot ikadalyan. Takadak na taas tao mo. Hello. Paigil na. Sumay ah. Bagimon. Kiss, para din, umahalong na tagandad. Kasla ka lang eh. Bayani ang bayani. Bayani ang bayani. Talagadungan, asang sabong dahil lugaryo, nagkapay lang at nag-aaway, isa sa erwenyo. At palong-palong kayo, tiyagaya, perperchen, tiyempo, kenora. Tanong ko maibig, itatong mo kanyak ni ayat, tanong ko manong pinayat, karinagos ka kumaganat. Apay. Nauray, puspusi-pusi, tuy lubong, balbalik natin. Di mo tukunain, may nakipag-embem, kaya pagkasanga pulo, pagkasanga ributoy natin. Nauray, ang kakamakap, naipatayap mo ating akarta. Di mo tukunain, tayong nagsumalitan, kada yung maarapaang, kaamot ikatawian. Yes! Woo! Wow! Energy pa more! Hello, Madam Sheng Balino! Binagi yung mo ta stage ka sa di papaigil ka lang. So bay ana dadakkel aksaw da. Sorry latan At talaga hindi ka diyo kay Texala. Oh. Kayat ko nga madungpar na ni di Froilan. At dala ka magkabayanas. Kasal na ka matotpik. Kasal gargaraw na bayani ko na. Ayan! Kuna niya, siyempre kuna niya tula Jomer Guillermo. Hi, tita. We're still in Batak, tita. Wala tata. Ayaw po. Iyan isto nyo. Awan dapay ka no? Awan na ba? Ayan. Natatala na. Hindi ko na ni Sir Flor. Nakampay lang at nakapaway. Tisa sa irwenyo. Ayan, at nabasa dito. Hi to my babies, Balong Tala. Wow! Kung makabebe ha? Yes, of course, happy watching to my sister Rakan, Angelica Turade, and of course to my father dear, Noel Turade. Ayan, kunapay ni Ate Rosemary Guillermo. Nagbayat nga tan ayan o Agwines West kami kiyong makini. Manong Victor alias Toothpick. May tetay? Toothpick. Ayan. Toothpick. Ayan. Hello, Sir Ferdinand Manibog, kakaktin. Hoy, ayan mo kanon si Kalisel kuna niya. Una Madam ka ba Flor ibayag? Denisa. Yes. Of course, happy watching. Wala pa ni Henry Steven Anina. Badwa. Gusto sabulen. Henry, happy watching padre. Henry, Engineer Henry Padua Anina. Anina. Yes, Wow. thank you. Ate may isa ka na kan-anos sponsor tayo. Yes, Wow. really.
At sumar, Ayan. sumarsarunok ano ni Sergio Navarro. Yes, John Navarro. Ayan, kasamit ko ni Kagawad Mario Tahilan. Happy watching, Kagawan. Yes, happy watching to boss, Nonito Donaire. Yes. Kuna ni Sir Merrick, mahalo. Wow, mahalo. At kasamit ko ni Eugene Bueno Gaw. Hello, happy watching, bro. Ayan, kasama din niyo Sir Ferdinand Manibog Kagating. Kuna ni Ate Shen Palinong, bad ka Jane, nabunyagan ni Tito Victor, Tito Peak. Ni mo Jane, nabunyagan, Habayanas. Ni Noemi, Dragon. Dragon. Aba, unay kamot ng toothpick. Ni Domat Lisel, Pitsuok. Victor, toothpick. Napimpintas lang ka doon yung beach walk. Jane, Habayanas. Nasiksikat yung Habayanas lata. Nasiksikat si Habayanas. Ba, beach walk lata. Nangingina ba? Beach walk lata. Noemi, Dragon. Dragon. Kita mo ka na messenger mo. Wow. And of course, to Sir Ernesto Balila. Ayan, hi mga sir, mga madam. Happy watching from Maui. Hello, sir. Hello. Hello, Sir Ernesto Balila. Balila o Balila? Of course, happy watching to Kuya Brian Andrada Jacinto. Hello, Kuya. Yes, sexy kayo lata. Kunamit Angelica, buwati ka. Angelica Torate. Ay. Ayan. And of course, so, manang... Maglapsat kan, Victor Maila. Ano tini Manang Marilo? Gore ka man, ni Mang Marilo. Manang Marilo, kumusta? Ogosan. Marilo ni. Marilo Pulende. Ayan, bro Brian Jacinto. See you on Saturday. Tomorrow. At itong biga, kaya Yes. pagkaro ko biyernes ng biga? Yes, kuna ni Sir Ferdinand kakaktintay kanong naranyag abula. Sir, kalkalpas na una. Oh, well. Yes. Kasi No, patay ni asawag. Isublat kung katugang Do awan latigasan, Isublat ko ni kayong barbareng makayanag, iti Victor Akas Kanyak. Lalaki akas kanya, manginom yara. Okay! Sakpay na ta. At na-joke ko. Ano joke mo? Kanta lang na ito. Hangkay mas panagiran. Wase. Anang bitay man nga bungot. Yalis Sige, niyo ko, doon request. Well, dahil lang kita sagot ko kay ni Apo Kapitan ngayon, di ka mas panagiran. Unito, Tenger. Hello Sir Alfred Remolacio. Apo Kapitan, ilukan mo man. Tabalayo, ta umayak man. Tao may pagat, nakakuanam. Galang paltek, igulay sa balasang. Ha? Ano hindi, alam mo Sam. Nagkari ka, asustentuam. Ngemi din tabalaw kulog teksan. Diyan na, pinanawamon. Salit. Itik, pilit yung rapid. Nagluganan da iti-ichi. Pinataray ni singkol pakol. Napalitikan mo na ito, tunay rin. Oh, di ka nung kaya nga makita ni Kuya Brian, ni Melissa. Melissa, kakanag-make happen. Hapon. Awan pa'y ni Gudo. Mama Apo Turo. Kapitan, umayak man. Tabalayo, nakatlok lang. Kamay ko'y bagat, inaaramitam. Napututam, abalasan. Tanong ibig, damdam mo na. Linabutam ay nagkarika. Imbagam ang sustentonsona. Kimili ba si Kupin na nawag na? Ay, kaya Bongga. Kapit ni Tuloy. Hello Sir Amador Kimangan. And of course, so, Kumpat Ferdinand, at pala JNPO ni Lichelle Ratay. alright, thank you. Ay, Thank you, nalbason. thank you. Kulak-kulak tapay. Okay, Kulang-tapay. nagkita request ka na Yes, nakatalo. natin ito request ni Ate Rosemary Guillermo and also to Ferdinand Kakaksin. Hello, Tomeko. Isagsagot nga kinibaket na kano, yes. Yes, pa-request man mga sisitay no more rhyme from Angelica Torate. Ayan, urayin mi tayo may isang rose no ko kabsat. Kita kami One. agpaparaw kami. Yes, Wow. sabi. Wala naman dito. Kumpat Victor, ikaw pa siya rin ang kelmo nga Johnny. Pawat. Okay. Ani Emelito, Malvilao, Waling. Nag-power.
Actually, happy watching. May alata sustainer ni Wow. Kuya. Di sila man apo tinakapit pilot ti bag nga green. Aglaon dagiti wayway can sustain pedal. Please, paki-report yung mga At basita. dapay lang, Ferdinand. Balang eh, nga ako dapay Ferdinand. lang, mangmangegda. Yes. Wow. Thank you Ayan. so Sir much. Ferdinand, awang pa ito may isang rosas sa nayaw-awan. One. Patat pa lang patat. Yes, apo muna una yung request ng song. May sapo ng Ilocano bilang. Request niya Rosemary Guillermo. Awan ang manditasidong mo. Hello kabagi sa Pagal di sa Tarlac. Alingan man, pinito'y suso. Wow. Suso manan, bigbigat. Tapnuin kay matek, kan kay papinan. To'y napuno, kaparagayat ko. Hindi nga ako ayat ko. Balikan ni kanayo. Napang seksaang gagawin nilim ko. Naagsadan, itaarpad mo. Iwak simti pa nagtwadwa. Kasagrapem talimnos na. Uy, ayat ko para ka. Ang nanayon, awan patingkanan. Mensahe ni ayan. Hello Sir Mike Orsino. Nasinupay di pangyawatan. Ron Ray La Fortesa. Hello, happy watching. Nudilaeng siksikan. Nga puon daytoy biyan. Jayman na po nga yan. Watching from Guam. Kapupasa kuyute. Hello Sir Michael Orsino. Samit tirot daytoy ayan. Hello Madam Kim Kim. Tapno nagsanta, limang kangga. Hello Ma'am Marilyn Aurelio. Alapaan sa tilian. Iwaksin ni parang wadwa. Hello Ma'am Amelia Aurelio Campos. Tus na. Hello to all viewers and all sponsors. Uy, ayat ko para ka. Ang nanayon, awan patingkanan. Mensahe di ayan. Sa sinupay di pangyawatan. Hello to Madam Cristel Bulong. At ang viewers mga ate ko. Nga puon daytoy yan. Nga puon daytoy yan. Nga puon daytoy yan. Yes, this is na po ito may song requested song. Ilocano bilang napulwan ni Timen Mensahe ni Ayat. Yes, shout out kalungan na kita nakasurong pintar from Brian Jacinto. Hello, Brian. Mwa. Yes, nagatutim mayab no ko ang Angry Birds. Yes, happy Tuliwang. watching Chona Guillermo. Ano na? Yes. Baka Nagadot pinatayab ng Angry Birds. Yes, hello. Karimix fan from Alfred Remulacio. Still, thank you for watching. Hello. Okay, dating araw na po natin Amador Kimangan, happy watching, Padre. dating araw na po natin request ni Kenneth Espejo. Aguro rayak piyag ko. Yes. Aurayan da ka kunam. Orayan na kay aming sponsors. Okay.
Okay, di ba apo may basa lagi tiyan nagnaganapot sponsor sa awang peretire namin Sino apo. sabi lah happy watching? Awang pa di listaan mi. Awang pajalista. Kami pa nga isulat. Yes, isulat mo ito maminsanin. Happy watching kano kay ni Mary Rose. Anata? Malmonibo. Papi from Flores, Lumawen. Hello, Tita Flor Dalisa. Madam. Manen iti sardam ururaye isa sangpit mo kaano nga tao biyak ko maiwa kong bara tiyakit mo natagsinin at marikrik na kapit na laos nga iliw kukit ka tanawagan ka abay titawa barik mapasampit ka agurayan biyak ko magurayan isasampit mo malaging itan unay ko'y puso nakutawan mo si bay ko agurayan biyak ko agurayan isasampit mo maasyan ka Ayan, kami watching on ni Maribig Iglesias. Hello, And also to Arsenio Badua. Hello, hello. Yes, advance happy birthday, Auntie Arsenio Badua. Paalam mo. Kung bigat ka no, bes, palugos niya ako. Kasama din advance happy birthday ka natin Maribig, September 1. Yes. Yes, happy birthday to my daughter. At sa lunod ang ininonito. Padilla. Manen iti sardam ururaye di sasampit mo kaano nga tao biyak ko maiwa kong bara iagip mo natagsanin at marikrik na bakit na laos nga iliw kukit ka tanawagan ka abay titawa paring
sorry for that. I'm very sorry po. Napindot lang ng alaga. I'm very sorry po talaga. Yes, Yes. okay, ma'am. Okay lang, ma'am. Okay lang yan. Yes. Alam, Ano, amo first- may maapo nga badi din ranta na. Aloha, good morning, Kasala- good kasala- morning, good afternoon, good One. evening, everyone and everything. Kasi Flor, well, Kasi- Ate Jenny, Ate Amelia, and Ate Imelda. Okay, go, Martin Noemi. Aurelio. Check, hey. Yes, we would Efren Reyes. Ako ray kaman, sao ka nga sao. Pati mga kasula. Sige, Happy Noemi, watching. sige, Noemi. we would like to greet happy birthday to Mommy Zanny Ferranda and to Jenny Rose Geteng Guillermo and of course Roland Martinez. Happy One birthday. happy to you. birthday. Yes, Ayan, all. okay, once again. Okay, Happy- once again, happy watching Sir Efren Reyes Yes, at yes. Ate mapasmasangatan na po nga may isang sponsor si Remix Thank you, thank you, thank you. Wow. Once Okay, again, sa bali pa yung advance request. happy birthday to my daughter, Charmin Joyce Padilla. Ayan ko namin ni Ma'am Marilyn Aurelio. Aloha, good morning, good afternoon, and good evening. Everyone, happy watching Casina Flor and Ate Seni and Amelia Aurelio. And of course, to Manang Imelda Cano. Yan. And of course, to Madam Aili Iya. Hello, Remix Band. Nice song, mga adik. Thank you. Okay, so marunoon, narigat ka naman timang lipat. Anak lipatom nga men. Gore ka man, narikat. lipato. Ay, kasano timang lipat gayam. Arak na ko ah. Okay, na ito yan. Hello, ating Edralyn Aurelio Passion. Happy watching. And Go, regards Victor. to Auntie Good Kaso- morning. Amelia Aurelio Camar. Good morning to Tita Ellen Milares and also to Kuya Ronald Galasio. Yes. Okay, na ito yan na po. Kasano tin na mang lipat iti arak. Victor. Anak, kasalumang lipat ni Ara. Kasalumang lipat ni Ara. Mag agbantot ka. Wow. Ano mang lipat? Kasarot maglipat ka, Tempe. Ni Victor din na malipatan doon natin ni Karato, Guillermo to. Naulpi arawe simang bay ken ka. Oh. Wow. Teta ko makamammarto deta. Ay inagaw na ngin yadayu dito'y na nabayag apanawin anagitura Happy watching Edward Manna Miguel. Galindugin sa isip nagaban bayan kaawan mo. Patigday, bibya. Go Victor! Kutura sa naglemes Itiara. Dirabi eh Naparte ka dirabi eh Barbare Kuna asikat ay nalipanan Nemno naglabese Hello Sir Jeffrey Dulgulaw. Hello, happy watching sir. Manintay awanan Natas ang biyak ko tiinsan mo kalaan Ama Tados tuwing bayan nga uray no Mabarte ka Di mo pinanunod Indubos ko ngaya Linaksinag di tapuso Intanem nakakas dinita Okay Sir Jeffrey. Bayat kaawan mo Awan patentay Ibihan Binubos
ka manentay, awanta. Dapat hanggang kong tindag, Kalat amor. tapos tuwing bayan, auray nung pagkasaya. Ayaw po, Victor. Di mo pinanuno, ibubos ko na yan. Sinalitapos, Sinalitapos. Itanim na aka. di mo pinanuno, ibubos ko na yan. Sinalitapos, intanem na aka sinalki. Okay, sa bali pa yung mga request, lagi pa yung mga nagkurangan. Yes, happy watching to kumpadre Nestor Alumni. Okay, masyadong po kanuman, kita iya ko kumpadre niya, kumpada, versionan iti remix ba? Yan. Panakapukaw ko, kakaiso na nga ayat mo. Diyan man ninamnaman, ang masulisok ka, bayat kawan ko. Narukop man gaya, ay lalakit mo. Kararawakin puso, di mo pinanono sa ribisyo, rigat ko kento. Lumakaragsan ka, di balag sa dabat, awan mabalik ko. Nunang namahin at tinakon ka sa bulan, siya kung tayo lipat. Nanagsakay, kita sinong na, palapusan kakalo. Hello Boss Brian Aurelio. Nung tekto, Nando ano nga kumare si Aurelio. pamakawan ko dyan may panamnaman. Ito madam, Nunang Leka Susan. naman na tinakon ka sa bulan, Hello Mama siya Aurelio. kung tayo lipatan. Laglagi pen, awan tinakulangan, ken nagpasulan. Hello to Madam Lorelaya Kato'y Velasco. ayan, ngayon pa rin na, katawan umaga. Oh, ngasin subat ko, besang kinalim ko, usok di sinugatan. Oh, apken panaan, tinaglinang up, kagaaman ang kalila. Yan, happy watching at the Lottery Galasyon. And of course, sa Madam Yolanda Erwin Ole Pascua. Hello, happy watching Madam. Ayan, tagtagan senadora ko na. And of course, sa Demin Leia Pagatpatan. Hello, Karimix. Parikas Rapo niya, you are the reason. Hello, Madam. Pabloitan. And of course, sa Johnny Pascua. Hello. Naragsakan, tita sinong na, palapusan kakalo.
Okay, Sir Jeffrey. Ano tumalagas? Naglagi friend, awan din nagkurangan, ken nagpasulan. Okay, Madam Lorelei. Katoy ayan, kain palintangan, Ketawan umanda. Oh, katin subat mo, pesan kinilimto, usok ni sinugatan. Oh, at kasyan anaan, sinadalinakan, kakaman ang ilan. Madam Elsa, pagka naudi ka nga musical man, sa matibay ka. Ma'am Elsa, Sarmiento Tolentino Mayubay, earphones mo lang tatatan, madam. One. Yan, happy watching also to Ate Yolanda Ule Pasqua. Yan, okay, pa-shout out man kining ipag ko nga Marjorie Aguinaldo nga madamat buyan na praylan ko na niya Sir Jeffrey kaniya bakit ko Cheryl Duldulao nga madamamit buyan na daat ko lang amin work ko. Okay. Yes, happy Okay, afternoon. Happy watching Madam Cheryl Auntie, Duldulao okay happy na watching daw. Marjorie Auntie Aguinaldo. from Sir Flor, Orsino. Okay, sa bali pa po nga request. Desert Moon. Wow. Yes, dati man na pa nga sonata. Kaya may sasagot pa lang kada kayo aming nga sanga pala. Yes, Happy happy watching 137 viewers. Yes, happy watching to kumadre Irene Tatuyo. Kumusta ka, kumadre? Okay, Desert Moon. Hello daw, Proylan, sabi ni Tita Lloyd Asusa. Check. Request ni Pasqua Bunso Tugas. This way, the desert moon was so shine. But I knew and heard the stranger's voice before. Isagot ko man kina Sir Jeffrey. Ito Uncle Henry. Wow. I turned to look into her eyes, but she moved away. She was standing in the rain, trying hard to speak my name. They say first love never runs dry. And tumanang email tayo, sagot ko man king kaneto eh. The winter poured on memories in the tiny clouds. We stumbled over words we long to hear. We talk about the dreams we lost or given up. When the winds are gone tonight, it shook silence from our lives as the love's way moved toward the June. Those summer nights when we were young, we brought up things we never done. We were dreamers, only dreamers. And in our hearts to grow up to sun, we left our innocence on desert moon. We were dreamers, only dreamers on desert moon. On desert moon. On desert moon. Desert moon. Yes, request man kayo ay Auntie Amelia Aurelio. Yes, happy watching to Elsa Sarmiento Tolentino.
May kanumang kanta nga awan nagpasulat. Paring Nestor, tinarawan tayo. Magsumog daw. I still can hear the whisper of the summer night. It echoes in the corners of my heart. Tonight we stood and waited for the desert train. All the words we meant to say, all the chances swept away, still remain on the road to the truth. Those summer nights when we were young, we proud of things we never thought we were dreamers, only dreamers. Moment pass and time moves on, but dreams remain for just as long as the dreamers. All the dreamers on desert road, on desert road, on desert road, desert road. Yes, happy watching to Angeline Ada. And of course, to Caminador Eugenio. Happy watching. Okay, naiabot tayo ang request niya Pascua Bunsutugas. Okay, ito na po ito request mo, Uncle Henry Badwa Aninag. Di ka malipatan. Yes, may sama na pong Ilocano bilang. Sagot na kanokin ni Jane Booth lang. Wow, habayanas. Wow! Habayanas pa mo. Ang haba ng hair. Hawa ng hair mo, naapakan mo na. Naapakan mo na yung hair mo sa kabayanas. Sobrang haba na. Yes. Kabayanas, baby. Toothpick. Aha! Di ka malipatan. Inanam ka niyang ibig na umatayo ka. Ang sugalan ako ay kapit-ay ako. Pusong nagnamnam at tinururay ka. Ano ka naglabas? Kanayon ka, siksik ka. Tawag mo surat, awan man, di na mauray. Itunggal dalik pa, noy na pag may maysa, awan imalik na, no nila sa emto'y kaunggang, lipaten ka kuna, nyempi kabailanday ti puso, naging ganita, ay ayaten kalalata. Sawin nga naglabas, diyan ang kalipas. Yes, sir, a friend. Ako'y naniladi ka, malipatan, tinoran-oras ka, tiyak dato'y kaunggat, lupay, nuwing ko kuminsukat na, isa ba